Maayong adlaw kaninyong tanan diha. Welcome sa mong YouTube channel. Kini di ang Bisaya I Vlog. O kini nga channel mga hisgot kita sa kinabuhi na mo as a Filipino Visayan couple diri sa Washington, USA. Among giawag ang tanan mo subscribe, mo like, mo share, mo comment sa mga videos diri sa YouTube. O gatangay kami every Wednesday mag-upload kami sa among weekly video vlog diri nga channel. O unta makahatag mig kalipay, informasyon o inspirasyon diya kaninyo. Ako dahil si Sarap, so makita ko ninyo sa Facebook, sa Instagram, sa Snapchat, sa YouTube. Search lang akong pangalan. Daghang salamat guys, o unta mo subscribe mo sa akong YouTube channel o binlata mo sa akong putlo nga kung mangandoy ta pagabuhata. Luspad lagi! Dili mo naluspad, uy! Perfect! Perfect! Sino niya? Imong ginasiman? O guys, sapit na ako malobat. Ako lang i-introduce ang oyster flavored sauce nga gikan ni siya sa Filipino store. Wala na ako higamit. Ay wala, hindi niya igamit. Alexa, play Weezer, Island of the Sun. Island in the Sun by Weezer from Prime Music. Wow! Ang lumpia! Ang lumpia! Nakago? Lumpia! Hulaw pa ba rin? Ibasok ko na ne! Alexa, lower the volume. Alright guys, naday kami sa among handa sa among pagkaon. Kini. Muna siyang gitawag nga lumpia. Gipalit ra namo ni sa tabi-tabi. Ito na ni, uy! Kaita, uy! Here we go. So muna yung giluto guys, ang apritada for ilan na ka-oras? Isa na ka-oras yun yung nagluto. Wa pa na luto, gigluto na kay ko. Kapoy na siya yung hulat. Kuha na ng tag-drinks. Masan yung gusto ng drinks guys? Wala naman na may drinks. Thanks for the rep, sorry. End of the month, yeah. I know, start of the month. Para may ka-kwan. So I think this is it. Grocery shopping. Alexa, stop. Alexa, stop. Stop lagi. Hey guys, og bago lang minaman og kaon og balik na po kog vlog. Actually nag-charge lang ko sa akong camera kay na lowbat ko og akong asawa na human na siya og Speak and span. panghugas og plato, nanlimpyo na siya, nag-prepare na po siya sa iyang balon. Kaya kayang balon mo, may kon ba? Emoticons. Og still, mag-alas city na, tanawa, kahayag sa bulan, kangit-ngit sa dalan. Og hayag patawon mga inday-undoy. Og karon magsugod na po ko sa akong assignment nga akong department is manlimpyo guys, manlimpyo. Sumana kog vacuum, ang sunod na pod nga level sa akong panglimpyo is ang paglabay sa basura. Ano akong chinilas, ganahan gid ko ani nga color. Okay. Nindot kay ba? Purple. May cham. Malabay sa kong basura. Muna mong likod sa mong balay.
Ay, kapoy kay maglabay og basura oy. Layo kayo. Kuha na ako akong kwan guys, akong paborito nga chinilas. Isa ra gyud naman chinilas diri ba? O may pampalit. Purple ra gyud. Oh, sus. Woo! Tanan pambabae, tanan gamit. Isa ka akong sulod nga chinilas. Pambabaji. Nya, magbaji na lang ko. Oh, si Siri lugar. Makuha lugar gapon. Alexa, do you know Siri? Siri is a great app, but I'm different. See? Wow! Ako pangutan na si Siri be kung pan. Diri na to may bawaan. Siri, do you know Alexa? Siri, do you know Alexa? Sorry, two hearts. My love, I don't see Alexa in your contacts. Alexa, what is science? Science is a systematic enterprise that builds and organizes knowledge in the form of testable explanations and predictions about the universe. That was so long. I mean, unsa pa man ako'y pangutana ha? Alexa, what is YouTube? YouTube is a global video sharing website headquartered in San Bruno, California, United States. Oh wow, San Bruno, California. Alexa, what is vlog? Lamb of God is an American heavy metal band from Richmond, Virginia. Hello. Vlog, dili Lamb of God. Kalay. Alexa, define vlogging. The term bragging has two distinct meanings: as an adjective, exhibiting self-importance, and as a noun, an instance of boastful talk. So guys, muna yung reason nga dili ko mag-vlog og English. Kay bisag si Alexa, dili kasabot na ako. So may pang binisaya lang ko kay maka-express pa ko sa akong thoughts o maka-istorya pa ko fluently. O karon na kami sa Washington og na kami sa Washington, USA karon og nagsugod mi sa among vlog, a weekly vlogs. Mag-upload mi videos every Wednesday. So stay tuned guys. It's a video diary. Video diary, weekly updates, uploads, and Instagram, Facebook, Snapchat, and Google Plus, what else, and whatever. I love my wife. Bye! Nami dari karon. Fireworks kuno hay. Bisag buntag pa kayo ba fireworks? Yeah. So diya sila mananaog. Fireworks guys, dito sila mananaog na sila fireworks. Dito, o ang fireworks dito daw. Muna ang fireworks lang ang sun. So yeah, nadami karon sa Des Moines, Marina Bay. Naghulat mi og fireworks, I think mga alas 10 sa gabi. O ang oras karon is 6:42, I believe. So nami diri. Muni ang July 4th here sa Des Moines. May mga food truck. Firecrack. Food truck, na apoy music. Pero wala ko kita sa music na festival dito. Kung maayo kay ni angay ang panahon kanina ni talitin action ko kabalaka kay sinmuulan. Pero so far so good. Okay? Both of you. Alright! Wow! I will take him into free. So nice. Thank you. I bongga. Where you stole this? That's what I said. Let's go. You should have like that for you and me. It looks like para siyang bamboo. There's a lot of what you call like that at work, and then I was cleaning our office, that's why. And then so I see like a lot of box of that, and then this one. So I said I take it. Nobody's using it. Thank you. Malayo natin ang work. Yeah, we found something closer though, like about 2 lanes. That's good. Kasi sabi ko yan, huwag ka. So you're doing 54? Ito yung mga storya sa Des Moines. Mga una ta. Mga una sad ta.